pertama titiang inayang anggo dumun. Titiang mawaste nangayan bukian mungwing genah pagubon titiang ring jagat bukian. Ya mula sekan saja sakti bangseng kak ko di sisi. Terus bangunan sapangkin. Bangunan ados yang idang bangunan yang titiang kudo bani metoh. Yang pet-petnya angkian titiang bani ngon titiang betok. Mina bano entan ane magire antos titiang ring sentral. Dados pintonin banyak sekegong liki sami dados. Banyak prajuru dados. Banyak kramo taruh dados talar. Pecalangan iki dados pintonin. Hewan lo. Ipet yang bidang untuk mintonin kramo ditaruh sing nyobaan titiang kramo sani apa dan ngemasin titiang nangayan mukian saya ke sama ke penyilur titiang bani dadu penyilur yang ada bidang mintonin kraman titiang ring taruh ya nulian sing saja apa dan sing percaya ring keaganan ido bertaruh dahan subakti dahan ane madan bakti ring para ide ring para tejan ide betara. Durus harga lumur iki buka lumur ya. Durus harga dan kebahagiaan. Baik. Pertama titiang aturan puja pakasuti ring ide betara-betari sami sane sampun asum waran ring sikan titiang kalar di ratu dedane sareng sinami sinah side irigi tangkir aling yun ide betara hari kanya kan ide betara modal napak siti Maria Sita Buana Agung ketekaning Buana Den.
Antuk nguncaran puja pangasuci panganjali duri. Om Swastiastu. Oke, kabar tamu Dani jero mangku para peduluan sami sane wenten iri kiring jaga taro sane dahat suciang lan kusumayang titiang angge perjuru sami angge panitia sami taler pengreme karya sami iri kiring kayangan jaga taro sane taler dahat kusumayang titiang para anggo pergina sami, para anggo sesepuh sami sane manawita wenten rauh tangkil iri kiring iyon ida batara taler sane dahat suciang lan kusumayang titiang pamekasna ida dane sarang sinami krama iri kiring jaga taru taler ida dane sami krama umat sami sane sampun sida rauh iri kiring ajang iri kiring payogan ida batara ring jaga taru sane dahat kusumayang tresna ketekaning sihing titiang pertama titiang nyinayang anggo dumun titiang mawasde nangayan bukian mungwin genah pagubon titiang ring jagat bukian mangkin rauh tanggil riki ngiring sekadi ngagingin sekadi oleman saking anggo panitia pangileng-ileng rue mangga sida nyangkepin indik pemargi ide betara napak siti kaduluren antuk watangan mati raga boyo aja sangkane ngeticiang ngenyuhang raga boyo aja sangkane ticiang don ngedengan raga nenten nanging sangkaning manah subakti ticiang nagingin sekali pengarsan saking baga kesenian rue mangga sida tangkil iriki tur saha sida nyarengin antuk mapangileng-ileng wawatangan mati raga aingge hiratu ida dane sarang senami napi manawita suk semanyane calon arang jangkep medaging wawatang-watangan mati raga mangdane ida dane uning ring sejeroning pemargi ide batara tedon napak siti melantur kemargian pemargi ngadebasin nika sama ke nedonan pamurtin ide batara sani dahat luweh mu utama ide sang peragan Durga ide sang peragan Prajapati ide sang peragan Buddha tiga sakti tedonan pak pertiwi napi ke Buddha tiga sakti punika nika wadah energi alam semesta yang berupa tiga energi pokok hasane kabar tamu sane mawasa agni kapeng kalih toya kapeng kalih bayu nika saat maka energi pokok alam semesta ada energi air, ada energi api dan ada energi udara nika sane kegelaran antuk ide batara yang ide tedon napak siti sampun tedon dari sejeroning pemargining ide amurti nika mewasta ide sangyang tiga murti disesa ide batara memperagan aing ide batara memperagan pamurti nika mengah ring sejeroning lontar waras pati tatwa nika kabawa siwa maya sira tatwa sampun ke jangkepin antuk pemargin ruwa bineda ide saat melaku pemargan ide sangyang siwa murti durga murti brahma murti wisnu murti ketekaning sane diosan yen sampun ide mamuti dikau pun dados nagih napi jakal tagih duane inika energi nika sampun sayaga sampun kasadiang antuk ide modoe energi api nika saat amake kanggiang ring sejeroning ngesen napi sane patut kagesang
seluwiring lara rogo papa petaka gelah patalata sahanane sarwa malaning jangan nika kagesang antuk pemargin genin sani kaduenan antuk hidup benar sani kaping kali hidup memperagan tirda memperagan toyo napi sani patut kanyudan sani patut kanyudan lah seruwining latu ning sarwa kang ginesang dua ning pengawa kang tirta patut amarah sida niko sane kanjudan tapi sane sampun kagesang sisa latu punika itu dalar memperagan bayu memperagan angin niko saat makon resti angon ngampahan seluwiring sarwa latu seluwiring sarwa male papo petaka seluwiring sarwa tri male panco male daso male yatu ketekaning seluwiring sarwa malaning buana Niko, maka jantine, yang ida sampun katuran kenebasan dia ada, ya tu malingih, ring palingih, ida saat maka peragan dewa satyam. Napi sane meragan dewa satyam, ida sampun memperagan sampurno dip kinaraning sinar suci saking ida sangyang widi, ia nampun menadi sinar, sampun menadi dip kebijaksanaan, niko wantah linggih sungsung puji sing dadi tage napa duaning ida durung memurti niko maka jatinya nih nak kengken akan apa dana calon arang misi akan watangan mati raga di Jawa ada sesuduk nih makin tijang purun moja ring sejeroning pemargi durga tatu siwo kasalimur ida di kala pemargaan ida badari durga amurti menadi sira yang yanging maha kali rogi kanang tribono kone sing ida ada ngidang ane madan napi wastane sing ada ngidang sane madan nambakin dukan ida badari durga laris ida badara siwa tedun bah mesari ring ajang ida badari durga saat maka kange nyomyang ring sejeroning pamurti ida badari durga niko sane mawasta payogan sangyang siwo nirmala ya nirago ngarianin watang-watangan bangke-bangkean diolah sije sajan sampunan ngarianin watang-watangan bangke-bangkean bangke loncat ampunan doaning sing ada gunane sing ada tetuakane nak niki saat maka ibu anu alit niki saat maka napi wastane nyinayang payantran ida badara siwa dedun niki mewasta payogan sangyang siwa nirmala niki sane mewasta yoga nidra yen kayun jagi pacang napi wastane mengetahui tentang esensi dari watang-watangan mati raga durus rerah ring FB ditiang wenten nangayan bukian tentang esensi yoga nidra utawi watang-watangan mati raga tentang kajian sastranya, tentang kajian tradisinya, serta tentang kajian kesehatannya. Wenten. Niko saat mako napi wasane ngereseki ring sejeroning sarira patuh cara api niki diopkan di scan sebentar. Niki gunam raja tamas niki sang marago ngebahan rago niki ke opan niki ke satyaman. Yan mangke luyak je. Menawita wenten sani merasa rireh merasa sakti ngidang mangunan mangkin niki yang ngidang mangunan jak ditiang jak kuda bani metoh boleh sampai tahu niki panjang bangunan sepotang-watangan ditiangnya apa jak angon kewala jangan sampai mencederai yang sampai tatu bin mani dibangunan pada dalam naik sakit yang mulasakan saja sakti bangseng kok di sisi terus bangunan samangkin bangunan ados yang hidang bangunan yang ditiang kuda bani metoh yang pet-petnya angkian ditiang bani ngon ditiang betoh terus bisa disentuh bisa digoyang terus yang hidang bangunan ditiang kal mengguru ken rago ditiang kal nyium batis rago terus yang mulai ada sana hidang bangunan nangin talar yang ada ngidang balik jebos nenten sido titiang bangunan balik sebos ring sentro kuan muanti muastu sido
terus kekeh sampai mati diciang taler orang kan kudu nomor WA ring di alamat teh diciang karo guru kemau kewanten kade sabun iki payogan ide sang maraga sang yang siwo nirmala payogan sang yang ngaji yoga nidra liko mangguh ring sejeroning tado esensi ajaran leluhur iraga ring Bali liko saat mako mewasto payogan mati raga payogan sang yang siwo nirmala iki pemargi patah kade wong adiksa widi karma patuh cara sulinggih dikere kal tadi sulinggih Wantan ringsa depangan pemargi makin yang sang nabe sang marago dui jati burun sido tapi wasane nyadioman sang yang pancatmu saking sang yang sabratmu kewala yang ditiang makin guna merajas ketekanin guna merajas tamasnya sani ke opan ditiang sani ke sakyoman ditiang Balik siki nikire ratu ide dani serang sami mangdo pawikan ngudiang titiang bani meriki sido taler niki ngaturan nabi arane sesolahan watangan mati ragu doanin titiang dahat percaya ring kewaga dan ide betara lingsir niki saat mako padersnya ide yang yanging betari durga ide saat mako payogan ide yang yanging betari dalam sani matejo malingo ring perwawan ide Liko sani ngerana yang ditiang sido wanen nasana yang sebenarnya ditiang nak takut-takutan. Kewala sangkani ngetohin nyat ngetohin sujati keyakinan ditiang jenanan ditiangnya subaktin ditiang ringido betaro muastu sido ditiang tangkil meriki nyarangi ring sejeroning pemargi. Kewantan kadi puniki nge. Niki doanin ditiang na olam na pang misi ngunang jokone kenan nge niki mangdo taler menten pemargi pengunangan masalah esensi wadangan mati raga taler wali ketebasan tentang esensi calon arang sudah banyak bisa dijumpai di YouTube utawi esensi yang lainnya makin mangdo menaging pangten mekelo taler niki ditiang mangdo dan taler acara ngunang jokone yang jadi caleg gunang merasa naman pipes kewanten ring sejeroning pemargi pecalon arana wenang kone ngunang pamurti mangdo sido macihno pamurtian ido betaro mangdo sido macihno kaging kawisayan ido betaro mau perencang-rencang ido betaro makabehan ayo wiradu ido dani sarang sinami si raja sangat ngelarangkan di kanang Darmo Wisesa kewalo dia mencandak nih kewalo tungkas kewalo piwal ring sangyang ngaji Darmo kewalo piwal tekening namanya madan tuntunan sangyang agamu apa aja kelare sulingeh jokone balian jokone spiritual jokone jero mangku jokone inan lea jokone kewalo ane piwaling sangyang ngaji sastro ane madan ngelaran ane madan darmane ngena sani nenten patut ane demen mengen-ngenan anak ane demen ngayu keluarga anak ane demen maluang nyamo brayo ado liu kone spiritual jadi balian jadi ado nak teko kone apa adane ipah nyakitin kone meme matwo bisa ngeliak kone dadong ne bisa ngeliak gantas nak di keluarga yang ada kelas balian itu durus roh meriki yang saja sakti ditiang pitonin kewalo taler yang ada saja liak sakti konyang ada nih mirip live di Facebook uling dijajah ane ninga uling dijajah ane apa ada ane mirangan di tiang undang liak ane nudeman nyakitin anak ane nudeman ngai keluarga anak
Ani demen nu nyakitin anak-anak ane tanpa dosa, ani demen nu ngaku paling sakti, ngaku paling aeng, kewalo nu demen mau pisunang anak, nu demen ngane madan ngai diutor ring masyarakat. Ya ada kelas kau sesane gitu, bitiang nangayan bukan nenten mewatas, bintanya kayunya dados pindonin bitiang. Pangsing lah gelar jero angon agu-agu, angon mulu-mulu nyamo brayo, angon mau beger-begeran, angon muk drestau ada di ragau. Di tiang nuna sering kramo taro sami. Riki saat maka gumi tuo, niki saat maka gumi apa adane pancer gumin Bali diolas. Sampunan upah tradisi dwe, sampunan piwal ring ajaran leluhur dwe. Sampunan sangkane ningah di luar kene keto jani mubah mani mubah. Yan resta ane mau tamu dijaga taruh di Bali Tengah to patut lestarian to patut kali. Bangsing mau modal apa dari nawang kebiasaan kebetan bani mani madan melihat resta sane subuh menjalan. Yan ada kelas spiritual nek keto dolas. Loen di tiang kebukian, rumah di tiang ring pondok tantra ring bukian induk di tiang muaste nangayan bukian ben pidanja kayu ne mintonin di tiang dados. Yan mirip pado ne apa dane, ane nu demen maluang balian, ane nu demen maluang nak menyamu brayon mau peguranan. Sian saja jokone sakti jero ada jero ne kekitu mirip di Gumentaro. Ane nu demen ane madan maluang keluarga anak, nu demen ane madan mau pisunang anak, kewalo sing pas aja. Yang ada kelas video diolas, makin pintonin dados, bejang dados, bentiban dados, yang dijang nu hidup dados pintonin. Bangkan gelar angon mau beger-begeran panugrahan hijau betara angon mau beger-begeran. Ayo radio Indonesia sami doane niki sampun anak ring sejeroning pemargi. Niki mina pada wentan ane menggile mirip antos di tiang ring sentro. Yang ada sing percaya kan kewakanan di doa teror niki ring kayangan. Tapi asane dalam simpangan itu sang marago atu anong kan atu lisir. Ado midep nyampahan kewakanan di doa teror. Dados pintonin banyak sekegong niki sami dados. Banyak prajuru dados, banyak kramo taruh dados talar, pecalangan iki dados pintonin. Kewalo, ipet yang bidang untuk pintonin kramo ditaruh, sing nyobaan titiang kramo sani apa dani ngemasin, titiang nangayan bukian, saya ke sama ke penyilur. Di tiang bani dadu penyilurin ada ngidang mintonin keraman di tiang ring taro dia nulian sing saja apa dane sing percaya ring kewaganan ido betaro di tiang nyilurin ujang di tiang bani ngomong gitu doanin di tiang dahat percaya dahat subakti dahat ane madan bakti ring paragan ido ring para tejan ido betaro nika saking di tiang Manawito sauh lanyok anduk titiang ring sejeroning nagingin pangarsani dadani mina benten atur titiang sane mengah sane nenten mengah ring pekayun doaning titiang melago manusia talar dan tuno anduk iwang titiang lungsur gang rena sampuno terus sampai nyenama tangan ngiring kesedra untapi titiang pemenangan iki anduk para mesati om sati om balik dulu
Có được bên đây mình đâu.